Kini Akashwani Shillong kubor kitin Jaiñtia wo PHP review pikachdan kikmat wemkam yang kubor. Waiwei Boohmoonongrim Prime Minister Narendra Modi ya chiboon tylli ki project pynku pynroi ki wadapoi chaka 1,000 khandes pa Klur tyngka ha Siwan Bihar. Epor ki yung kachari arshni wo kset ïaka Sonam Raghuvanshi wa Raj Khuswaha ha ka police custody katwa ya ki ngut wan da phahkset sngi ha judicial custody. Boohmoonongrim Chief Minister Conrad ke Sangma ya ke additional Secretariat complex Tura wai Dachem kamwa chispa arpautli ki case watame yang kechut HIV man kebenai Tripura. Ki kubor kubnya Prime Minister Narendra Modi negasi the Waiwei the Boohmoonongrim ya chiboon tylli ki project pynku pynroi i wadapoi palat ya ke 1,000 khandes pa Klur tyngka ha Siwan Bihar lemba ke video conference. Kini ki project to ki wayato wa upengku ya kisor ka PM Awas Yojana ki kam ki wayato wa kirel ki boarding wa kiwi. Prime Minister the Waiwei ya ke project lutirel watame ke watip kam ke Waishali Dioria ke wayaso ya ke Bihar wa Uttar Pradesh hewa deploy ilud i wadatam ya ke suspa Klur tyngka wa the Waihrau ya ke rel Vande Bharat Express ke walai perdi ke Patliputra wa Gorakhpur. Hei to waga kes chatanyap yang Raja Raghuvanshi hei waga kuring Raja ke Sonam wa ukunro yang ka Raj Khuswaha to ki waha khamado ki wakana watanyap ya Raja dekset yaki sa arshni ha police custody katwa ke yung kachari de phahkset ko khatso ha judicial custody nevinta ki lengut ki wa cha kana watanyap ya Raja kita to Vishal Singh Chauhan Akash Rajput wa Anand Kurmi. Hedi waniliang payu yang Raja Raghuvanshi dikenal wa ke Sonam Raghuvanshi ya iya bakla ko ya kitulit we de dawa wa tikit bha naka. Dong le wa ke Sonam delang wa kisungut ki wakena wa MT hagani ke kes to wanra no cha indur nevinta wa ble ya ke tikit wa uchen ni jing sket woro. Hei to wa ini cak tenyap Raja ko wada penkarnian ya wara. Kayung krekam yang Sarkar Meghalaya dalam waga district Sankap Hub for Empowerment of Women West Garo Hills Tura depan ki ya ile ya ke International Day of Yoga negasi dalam wa kapang Yoga for One Earth One Health arhaja arposan. Kawanra ya imiadur ido ipran wa icai ikia. Ya gini ke International Yoga Day depan manle Hasin Xavier Higher Secondary School Tura hei wada kamwa cispa arpaungut ki kena skur de cimentaki. Ka Sujata Das kawaman kam ka manager yang ka DRCDA wa senior physiotherapist Tura Civil Hospital da ya khamat ko ha kani ka yoga session da hikai ko yaki kena skur ya ile yoga waper we da ongko wa ile yoga mangesni da yarap ko wa penduna ya isngausi ya kani ka International Yoga Day da le ro ha ribhoi hewa ka ribhoi District Yoga Sana Sport Association chirup ia kre lang wa ka yoga cell yang ka ribhoi college negasi da le ki ya kani ka International Yoga ha college campus ya gani gasni da waika da ka Ayushi Pradhan kawaman kam ka Additional Deputy Commissioner ADC yang ka ribhoi we da man kale kam ka kongsan. Kini kubar wan HP next station yang Akashwani Shillong. MLA kanong po ba mineral bonds in the lights ni ya little gichnong ki wahab po ka constituency ka yong kam chibenta ka program tour ka yong ko wadang lai ka ni chikman
Dalai paju ya kecnong ampriling Syakoi kuna wa paham maulin wa dia temu ya kinong chong chnong wa kinong yalam chnong wa yaklam ya ye iko iwa damat lene chem da kichnong kitau ha kecnong ampriling de iu kamwa ar lak tingka neventa wa penchna ya ka community hall ha kecnong syakoi kuna uriu MLA de iu le lak tingka wa penchna ya usurok chnong wa ha kecnong paham maulin de iu ar ponsan lak wochna ya ikamra kelas wo kurchan ya pura puthi hagani kechnong we san lak leventa wo penbha ya usurok hapo ke border area development scheme Chief Minister ke Jala Conrad ke Sangma ning gesni de Boohmoonongrim leventa wochna ya additional secretariat complex ha dakop gre Tura ha kawa Damang wo pendut kama cispa sanhan ruklur tingka wa igni ke project to ko wada angnut deslembha da kipat yong Garu Hills hawaklam ha gani kisni Chief Minister de yai banu ye emkam yong gani kisni de wo ongu wa gani to kisni ko sa kenmu ne vinta yong ivi pa ivi we I to upen snyawi ye isnyango chau blai kenrat ni jrong gani ke additional secretariat complex to kawum to du ka building complex don hi Henry to le iye sekian open hun ye wada angnut da kipa yong Garu Chief Minister Gajala Tripura Dr. Manik Saha the kanal wa Dachem hadu cispa ar pautli ki kes uthame yong kejut HIV man ke benai hapo gajala Hawaklam haga program pensnya tu pegba hajrong ke HIV AIDS kepada penman haga hol yang kejung darba cenaan yang kejela Tripura usaha de pensnya wa kat ha unaisan araja arpusan ke Tripura da emgo kamwa san hajar ngut kiwa AIDS na perdi kini 1000 ngut to ki kentai dong rau wa emle kitu kiwa ak kentai leni ak chengrang kiwa ongki gigi wa lesbian chengi ya wa MG ya gani ke kejun ha gani ke program pensnya thok pagba de ya wan so lang wo penman da ga Tripura AIDS Control Society wa ga State Health Department hawa ye chimenta ha ye klam Minister Warim wa pe ya icha ikhya na ga party congress Sudip Roy Barman da wow wo penpsia ha ga pure puthi he to wa ka kam chong kha chongman wa drugs ko man kam ka compulsory subject ha ki skur na do ki class 8 wa 12 ya kamet wadangsa yong ka cabin crew yong ka leng sun Air India ka lam nun them singson ko wada klad ha ihab ka leng sun ha Ahmedabad da yo pdiang yeka da gidkhot yong ka yung ka sem ka yong ka ha Dimapur airport ning gesni ka kubo sarkar da pentip ko waya kamet yong ka singson ko wada kha ha Kongpikpi district Manipur da wanra na Ahmedabad cha airport Nagaland da ka leng sun Indigo flight ki nomi khmat yong ka Cookie Student Organization Sadar Hill da ya emlangki ha airport kani ka lam nun them to ko MR hon rusnem kerta ko to na ka hun Cookie ki wa hayung hasem de lang wa kinong yalam chnong de yami ki dang step ha cha Dimapur kam wa chipatli ki kari wo lai chim ya kamet dang sa yong ka lam nun them singson ka Telecom Regulatory Authority of India TRAI chirup iakre langwa kamairang Presbyterian Science College Eastern West Khasi Hill District depan mangi ya ke Consumers Outreach Program negisi ha ke college campus kam chibenta wo yarap upenchi ne pensnya thu paiba chapang ko hok yongki itmu kong san yong kani ke program to open por ya ipinchi paiba chapang ikam per wadale da ka TRAI neventa imentoy wa ia da ya ki open mkam ya ki board telecom ki wi chimenta de pinchi ki ya ki paiba wa husiar bha he to wa ki kam cha thok ne ki telecom fraud ki wa pha ya ki message wa bakla wa ki scam call dari tentu kebor pon cukut wan pi nag station yang Akashwani Shillong katu tenis ni segi program hubut
Kini kedeka Akashwani Shillong ke jumlah juga sembilan malah budak mentangsi ke jing kriar Shillong ke bukit kelong 4.1 degree Celsius berkebahir kelong 0.6 degree Celsius. Hasil orang ke bukit